U Kulturnom centru Zrenjanina otvorena je izložba Škole crtanja i slikanja za decu i odrasle koju vodi Bojana Pisodorov. Škola je namenjena deci osnovnoškolskog uzrasta, tinejdžerima i odraslima koji žele da savladaju osnovne elemente crtanja i slikanja. Na otvaranju su govorile Bojana Pisodorov i Sandra Banjanin, urednica programa vizualnih umetnosti Kulturnog centra. U okviru programa otvaranja nastupila je Lena Ninković, učenica prvog razreda Muzičke škole Josif Marinković u klasi profesorice Branislave Rajačić. Kako navodi Bojana Pisodorov, želja im je da se kod polaznika probudi radoznalost i interesovanje za razvijanje likovnog izraza. Rad škole se odvija u nekoliko faza. Radimo upoznavanje svih tehnika, suvi pastel, ugljen, akril, tempere, akvarel, klasičan i u olovci. U zavisnosti od tempa kojim rade, prelaze sa jedne na drugu tehniku. Najviše radimo prirodu, životinje, dok je mrtva priroda onako manje deci interesantna, a priroda onako deluje kao da je najteža za slikanje i crtanje, međutim oni to jako dobro savladaju. Pa crtanje i slikanje za decu je generalno veoma bitno, koliko god se to u društvu smatralo kao jednom nevažnom granom u obrazovanju. Deca kroz crtanje i slikanje kao prvo vežbaju samu motoriku, prstiće, šake, što je vrlo važno za upis u školu. Dok kod ostale dece koje već znaju da pišu, oni vežbaju crtanje, posmatranje, vežbamo maštu. Na otvaranju su dodeljene i pohvalnice mladim umetnicima i ljubiteljima slikarstva koji pohađaju školu.